natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nini. Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka, Joy? Aginawa ko na, Aldrin. Ha? Wan, kayat ko timangan itimangga. Ngamawan matigatang ko. Ingka man gumatang, ta makapangpanganak at talaga itimangga. Ay, awan kwartak. Makapangpanganak nga rod itimangga. Kayat ko tinaalsam. Ingka man kita iti sukay di kusina. Taday jay langan ti inumam. Anya? Naalsam matla day jay. Di day jayan. Aldrin, kayat ko timangga. Ingka tumawat ka ni nanang mo iti igatang mo iti mangga. Awan kwarta ni nanang. Isungawan inted na. Sapay nagado ti kayat ko akanan. Kayat ko pa iti agsida iti pork chop. Awan nga rod igatang ta. Agsida ka langan iti saluyot. Ta iso ti ado ijay likodan ti balay. Libre pay. Diyak kayat ti saluyot. Awan maramidan ta. Tawan nga rod kwarta ta. Anya matan. Ingka aginaw, Joy. Anyat aramidam. Nakatugaw ka lang dito'y balkon? Ha, apay, day tala ka di mga di amom nga aramidan? Ha? Sige, nanang. No, apay ang nagisangput pay lang ni Aldrin iti sa bali pay ang mapakpakan dito'y balay. Naimbag kumamot no makatulong iti trabaho. Sige, nanang. Ina ko naginaw. Rumbang laeng. Awan katulong mi dito'y balay. Iso asikati aginaw. Inungong tanak manan ni nanang mo, Aldrin. Kapay, itian niya aga po. Sana kla nakapaginaw adagos. Ngaminong tanakon. Anya? Pay man ta kasaritak ni nanang? Saanan? Amangan wadada nga agungat. Bay amta kasaritak. Nasayata da kayo nanang. Apay nga inungong tanyo ni Joy? Tanagipulong gayam kan ka. Hoy, Aldrin, no saan ang makaanos? Pumanaw langan dito'y balay. Apay ka di akagura yun ni Joy? Gapaw tagpada kayo asadot. Katsika, anyat aramidam iti inaldaw. Mapan ka laang makibilbilyard. Di ka pa'y magsapul iti panggadam. Awan nga rod masapulan na panggadaan. Apay, kika di trabaho ti mangsapul kan ka? Engkag sapul iti panggadam. No kumata di kasadot nga agadal, nalabit ang nakalpas kaitan. Kat nalabit nga damot natalgad a panggadam. Makauma kayo mat. Pumanaw kami man langan dito'y balay. Ala, pumanaw kayaw. Kat makaamu kamatan iti biyagyo. Kardo, kumusta nga tamatan ni Joy? Diyak makontak ti cellphone na. Saan asyak ti pagdamagam iti dayta? Tagburkla ang ti darak. Awanan bibiyang ko iti sukir ng anak mo. Anak mo paila ni Joy. Iso atulungan ta kuma. Kasanong agnakam no panoy nuyam mat iti aramid na. Agasam dayta. Imbis nga agadal. Ngam nakita raykit din iti awan serbina a tao. Oray pay, agda nagaklatakan ko na. Amang ano mabisbisinan ti anak ta. Nasaya at mat no kasta, tapno makaamires. Kadyak kayat atulungam ni Joy. Tano aramidam dayta. Dosaan ka. Anya. Hello? Hello, Tita Edna. Nakawang kayo man? Wan, Ana. Nasarakam ka din no sa dino ti ayan ti gayam mo, iha. Wan, tita. Ijay balay ti boyfriend na. Amom ka din no sa dino. Wan, tita. Imbaga kanyak ni Joy ididinamag ko. Mabalin ka di ako yung nak iti balay di boyfriend na. Sige, tita. Ibagayo laang no kaano. Basta awan klase ka. Sige, iha. Katagyamanak. Bye. Naimbagpay ni Ana. Tanagakat nga agadal. Ngam ni Joy. Sakit ti ulo.
salamat na dito yung makaranta, Aldrin. Sana ka komportable dito eh. Kalapaw ti pag naudanta. Sakit kataltalunan pa eh. Naimbag ditoy, tasan nga gabang. Awan agnana ditoy kalapaw dangkal kalaw Iso ada talangan. Ngam, Aldrin. Diyak kayat dito eh. No di mo kayat? Agawid kalangan di balayo. Apa eh? Saan na ka din nga ayatan? Takasta ti bagam? Kunam mo tasan ka komportable ditoy. Di agawid kalangan di balayo. Ay, saan? Ay, ayatan ka. Kat di ka kayat apanawan. Nasayat no kasta. Ala, nagluto kan. Mabisina kon. At dain nalata abagas kan sida ni Jabalay. Day dyan ti ilutom. Sana bale, tadamot kaldiro ditoy. Kan asidag ti pagsakduan iti danom. Diyak ka mo ti agluto iti kayo. Ala, gisagana mo ti ilutom. Tas akong ti agpasgad iti kayo. Nagmayat matgayam diti kataltalunan. Nga oray kalapaw laang daytoy ayanta. Ngamin, presko iti mata. Pasig aberde ti aglawlaw. Nasayat mo ta magustom gayam ditoy. Naimbag ditoy. Tawan ti mangmangag ko a sermon. Sa bagay Ala, maturog takit din. Mayat ti maturog iti kasto nga oras. Sa bagay, oray siya. Kaya't ko mati maturo. Ala, nagilatan. Maturog takit din. Nang runak at mayat ti angin. Medyo nalamis. Ay, wan nga rod. Saguyap-yap anak at talaga. Imayak, tao may kaawisan, Aldrin. Mapantama kiburas iti lubyas ni Nana Carmen inton bigat. Agburas iti lubyas? Wan, kuna namang kita kano iti kadwa ka, iso analagip ka. Dagasan tamatan dahil yung kan andoy. O sige, umayak. Sige nga rod, masapa ka inton bigat nga umay Wen, masapa akto. Ala, ka nagtrabaho. Tapno di ka maladaw, Aldrin. Sige nga rad. Agawid akto intonal daw. Isong agluto ka. Wan, ala, inkan. Sapay masaduta ko mga agtrabaho. Inkakit din. Agtrabaho ka, tapno ada igatang ta iti kananta. Ala agawa ti agpuros, Aldrin. Agtugtugaw ka matlat taditan. Amangan numakita na kanina na Carmen, katagungat. Nagparamot ngamin. Saan na bale Nakakalugong ka iti silag. Ala, ituloy mo ti agtrabaho. Sige man langan. Aggagat ka. Tapno makaulit ka manan makitagad ditoy. Tano ipakita masadot ka. Ay awan Saan kanton makaulit? Wanan. Ituloy kong ti agtrabaho. Agawit tayo na mapanmangan, Aldrin. Agsubli tayo unton alauna. Wen Pedring. Ala, hintayo na. Tapno di tayo maladaw. Sige. Di ka maladaw Rumbang nga alauna. Adda tayo dito'y garden. Wen, sa anak to amala daw. Hoy, Aldrin. Apay nagilad ka matan. Inkan iti trabaho Maturugak langan. Nabanugak ita ang nagtrabaho. Saan ka nga rod nagtrabaho? Ag half day ka? Wen, kayat ko ti maturog. Ngam sayang matimat gadam ita amalam. No bigat to manan Ala, tamaturugak bay. Di kan sumanaw. Dito'y gayam ti balay ta Aldrin, kabsat. Si kakaditi inana? Wen. Siyak, Mrs. Apay, asino ka? Kan anya ti masapul yaw. Siyak ti ina ni Joy. Kat ni Ana day ti kadwak. Gayam ni Joy. Kayat ko asarong karan ti anak ko. Isa nagpakuyog akin ni Ana. Anak mo gayam ni Joy. Ay, awan dan dito balay. Pimanaw dan, tadida kayat ti kanayon amasirmunan. Napandanag na eden ije kataltalunan. Anya? Ay, binaybay akidan, tapno agnakam da. Dida kayat ti paisuro. Jay anak mo, no ibagak nga aginaw, nakamisuot. Apay,
Kasjay ka ditin sursurom mi jay anak mo. Ha? Isuan na saya at matapim manaw dan ditoy. Tadikat isupay apakpakanan. Anya? Masurunak kadakwada. Nagpadaan da nga awan amuna. Awan pa'y pakaay-aywan kadakwada. Kapsat, sa dino atalon ti pakakitaan mi kadakwada. Kayat ko ida makita. Sige, dumngeg kayo ta isurok kada kayo. Dayjay ang tita Edna, makita kon ti kalapaw. Ay, medyo adayom at gayam ti kalapaw nga ayanda. Hay, maanusan ka din ni Joy tagnaod dito eh. Nagadayo. Huwag nga roon. Anyamot tan dayjay agayam ko. Ta nagsardengkit din iti panagadal na. Kat simurot iti boyfriend na. Naimbag ka pa'y, Ana. Tagtultuloy kalatta iti panagadal mo. Wan, tita. Adda anak mo't iti boyfriend. Ngam nagagat kami nga agadal. Ngamin, adda arapa apni iti biyag. Kasta tinasayaan, iha. Ituloy iti agagat nga agadal. Tapno mas nasaysaya at to, ti masakbayan yo. Joy, kumusta kan? Mama, anya ti kandayo dito eh. Dito'y ti pagnanaadan nyo. Ay unay kan, Joy. Maanusam ti agnaad iti kastoy akalapaw laang. Anya ko ma, naragsakak mama. Ngamin, kadwak ti lalaki nga ay ayatat. Ayan ti boyfriend mo. Adda di taunag, nakaturog. Anya, apay, awan trabaho na. Nagtrabaho itay agsapa. Napanakiboras iti lubyas. Ngam nabannog ka no, iso asaanin asimrag pay. Iso aday ta, naturugan. Ay, awan nasaya at amasakbayan nyo no kastalaang, Joy. Agawid ka ni Jebalay, kat ituloy mo ti agadal. Naragsakak dito ay mama, takadwak ni Aldrin. Anya? Ikandak langan iti kwarta, no kayat da katulungan mama. Tadyak kayat ti agawid iti balay, no jak kadwa ni Aldrin. Ada kwarta ka intad ni mama, inikannak iti 5,000. Ha? Nagsayatan? Uray saan ako nga agtrabaho, ayos lata. Agtrabaho ka kumalatta ah? Saanin? Saan na bali? Tadamat deta intad ni mamam. Agtrabaho ka latta Aldrin, iti kasta. Saan ta ang maawanan iti kwarta? Nang runa kat agdadagsana kon. Kasanon nga, iti panagpasngay ko. No agpasngay ka, inkanto agkid daw iti tulong ni mamam. Imposible di nakatulungan. Anya? Wala, bak nang kayo mat. Isu at tulungan na tanto ni mamam. Ay, jak amo nga agnanay gayam da Aldrin kanti ka din nanay di kalapaw ko. Manang loreng. Ay, uray siyak. Jack ambaw nga ijay gayam tinapanan da nagnaudan. Dinadahil dati kandado ti ridaw. Ti jak pa'y kayat. Saan daman lang nga impakada. Anya? Ay, una yan dagijay atat tao. Tadi daman la nagpakada. Apay nga pinapanaw mo ida ije balayaw. Isuda tinagdisnudo api manaw. Ngamin, di da kayat ti kanayon ang masirmunan. Apay nga minakanayon mo ida sirmunan. Masurunak nga road. Tawan lang nga rudan ti trabaho ni Aldrin. Ngam nang isang patpaylaang iti babae. Anya nga rod ngay, ano sam taanak mo mat ni Aldrin. Ay, Jack makaanos. Inak man ida kasarita. Sige, kat bagbagaam ida. Nay, da kayo matgamangkal. Jak magustuhan ti naramid yaw. Di kayo man lang nagpakada, ngam nagnaid kayo dito'y kalapaw. Masadutak ngamin na mapanpaylay di balayo, angkal. Nukastam la asadot, Aldrin. Awan lat amukaw na sumayati biyagmaw. Anya ka diya talaga ti bagayo. Temay kayo, angkal. Umay ko ibaga, apalagdaem to'y kalapaw. Tapno inton pa nagbabagyaw, saan to ama itayab ti atap na.
Anya? Da kayo na. Amo kaya mo ter aramidak. Ingka mang patpat iti kugon. Taisaw ti pagatip mau. Jak kabalan nga aramidan day tangkal. Ala, no di mo aramidan, makamukang araw. Agawid kami to iti balay. No pa nagbabagyo, angkal. Ay, sikan ti kasasadutan iti amin asadot, Aldrin. At tuyin ti suldo ni Aldrin iti panagpurdiya na, Joy. Awata mon. Agyaman na, kadring. Ayan ka din, Aldrin. Napanangala iti pakpako, iti igid ti karayan. Laukan mi iti kamatis. Siguro. Paumayan day jay. Taitay pay aldaw anapan. Ay, Joy. Imbag man tamagustuhan ni Aldrin. Kat sadot a tao. Ay na. Ada pa nagbaliw ti tao, Pedring. Sabagay Ala sapay ko mga rod tagbaliw. Joy! Ay, ada ni Aldrin. Garang gandyang ka matababayan niya. Nay, apayin, tinong pamatan, Aldrin. Nay, apay nga tinanog na, Aldrin. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yo itaalawas ang napaulwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Garang gandyang ka, babae. Ni, apay atinong pamatin ni Joy, Aldrin. Aldrin! Apay adinanog nakbatan, Aldrin. Apay ngay. Pumanaw kan dito, Pedring. Gadyak kayat makita ka pa'y. Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita dak ditoy. Wen! Gadyak kayat nga dasabali ka sarsarita ni Joy. Di kagdanag. Saan ko nga agawon kan ka ni Joy? Imay ko lain yag ti sweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasakbayam. Dita sadot asimurutam. Nita. Inakon. Anday ko? Binalas ka lang iti panang tungtam kanyag. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakaamukla ka dayo. Ay, pasensya mo day ja tao. Tasaan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lupyas. Ngamsaanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen barawk, talaga asadot day ja akaanakak. Kasanong tibiyagda kan ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raud. Salag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak, tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy lang ta. Agdadagsan akon. Ha? Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pa'y? Agpakita kan iti doktor tairisetaan da ka iti vitaminam. Awan mat aramatag a kwarta. Init kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinapda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat, sa dino ngay tayan na. napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo?
Kasanunton ti biyagyo. Kasanon ti panaganak munto. Amok adinak baybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latakuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka itibiyag mo kankwana? Okay laang kan ka, adito iti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsakak, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wen saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda nga agpay so boyfriend ko. Ngam, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadal mi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, daytoy siguro tigasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayakam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa a professional, no pagandaram kumatapanunot mo. Kayat mo kati asawan nga agawid aklangan iji balay ni? Anya ka di ti maiparbang nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Saan ka naragsak no awan ni Aldrin iti danak? Ay, alo, si kalata ti makaam mo, friend. Kat alaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak, kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makininumak iti arak, kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang. Joy, agpulutan da bay. Ado ba iti karne alinudo da? Isardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya di biyag. Swerte akan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Uri sana kung nagtrabaho. Saan talatang agbisin? Ala, gusto na ito na panaginom mo. Agita ka ditan tamaturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din, panawan na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Simarungkar ka ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna, sinarungkarak idi kalman, kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, tita, kat awan trabaho di asawa na. Kat ti kwarta nga intadyo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya? Masurunak iti asawa na, tita. Apay asaan amanggad. Kaasi ni Joy iti nana. Sige, Ana. Agyamanak iti impaka-mom, iha. Sige, tita. Kastapay nga rod. Bye. Bye, Ana. Kasano itanda ito, Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggan diyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kankwana. No agsubli dito'y balay, awatek. Ngamjak kayat, akadwa na diyay awanan bain, akayan-ayat na. Kardo. Ngam no di na mapanawan ti kaayan-ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kankwana, nga uray pa agrigat. Napay nga imay ka, Aldrin, at nakadibagam. Kwa, umutang ako may ti kwartayo, uncle. Bayadak to inton sumangpat ti sustento ni Joy. Manipod ki ni mamana. Anya? Ik-ikan ni mamana iti kwartana? Uwan, uncle. Iso ka di, adi ka nagtrabaho, tadamang pakpakan kada kayaw? Kaslakas tan, uncle. Bidot day ta ka anakan. Naskain amangged ka.
Tapno di kay agbisain. Alakit din. Pautangan da kon iti 1,000, uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti 1,000. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka. Yung bayadam tao. Wan, uncle. Bayadak to. Inton sumangpet ti kwarta ni Joy. Apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartek ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yaw. Dito yakon, agawid na lang. Kasanon ni Joy nga agururay kan ka. Dito yak palay nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kay kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taag sarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin, tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man lang, ti ayaban niyo ang makitangdan iti garden niyo, uncle. Taisopay ti tangdan ko. Ha? Sika? Apay, namumaya ti makitang dan. Sursurwak, uncle. Isopay ti matgadak. Mala, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, uncle. Mayatak. Isopay at itangdan ko. Anya, Joy. Nariknam ti bannog mo? Wan, uncle. Ita lang agtrabaho ak iti kastoy. Ngam, magusto ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka matan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, uncle. Mom, Joy. Tibalakat ko ken ka. Ket nasaysayaat no agawid ka lang nga ni Jabalayaw. Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrin, iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay, pudno ka day nga ay ayatin na ka? Uncle? Amok, sana nagawid idi rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartek ang nagawid ije balayda. Ket ti inutang na 1,000, iso siguro timbartek na. 1,000, uncle? Imutang iti 1,000, ket bayadan na kanaw inton sumangpet ti kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrin, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan Tanakakalugong ka iti silag. Wan, Pedring. Napanak nakiburas iti strawberry. Inikanak nga ron ni Uncle Kaloy iti strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit asim mangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid akmatan. Wan, Pedring. O sige. Ay, imbag pa'y ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin. Husto ti ko na ti kaadwan. Sadot! Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsarita nyo, ha? Dinamag na laeng. No sa dino tinagkapwak. Kaslang? Amangan mat no at pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanyak. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannuga ka na pan nakipurdiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, nagluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto kan naglaba. Kan pagserbian nak nga asawam. Nga uray na bannugak? Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom? Ti mapan makibilyag? Kan uminom iti arak? Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dusaan ka. Bayam ang makaamiris kunak manan.
iti kanito nga agregat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simot. Sapay masikog matgayapan. Tidang nga babae, tatalaga pag-high blood nak. Kaday jay matalalaki, nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramidan ta. Unayan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Iti kasta, saan ko mga agriga? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaeng. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nuan yapay ti maaramid ko kankwana. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapanagbalbaliw ti aramiden na? Nga aggagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Cardo. Maaklon ko ang manugang, numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti sidaon ta? Saluyot manan? Iso nga rod ti libre ang maalala ang di tayo gigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursigim iti biyag. Amumot ama si kuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San na bali Tadi na kamat baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kantumanan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka kan ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. No, nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya latang arudan ti aramidam. Ti agin inom? Wala. Abay, at na reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mat gayam serbim a tao. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ka para iti panagpasngay kunto. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapan ka ni Uncle Kaloy. Ada pagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Ay, anya latang arudan ti aramidam? Ti agin inom? Wala. Abay, at na reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan sa nga agbabawi ak anak itaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Ano niya? No apay nga minanaamam mo ka. Nagadukit din asa umo na ya. Hoy, Joy, palaagan ka man na. Diyak kaya ta makisarsarita ka kinipidrin. Tano saan na? Makaraman ka kanyak. Agyaman na nakisinarak ka kanyak, anak. Wan tita, awan klasik itang aldaw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapanta sa rungkaran ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha? Awan nga paiso. Sige, kasta nga ro, diaramidan ta. Ayan ti kwarta nga induling ko, di ti ponda ti pungan ko. Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Oh, abay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti ponda ti pungan ko. Isuplim kanyak!
Para iti panagpas ngay kunto dayjay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan si Denta. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso nga inak tumakityanda. Anya? Imbagak matankan ka, at mo pagdanagan ti panagpas ngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanag mo na ya. Aldrin. Kan gumatang iti ara ka, tama ka inumak manen. Anya kamutan? Agsapol ka ngamin iti panggadam Tapno adda igatang ta iti kananta. Sadot ka a tao. Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napaano nakityenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Kat, kumusta kan ngay, friend? Ad-adakim mo tong ka. Kasta ka di? Adda taraon nga insangpet mi apag sasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Choy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Kat, kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Kat, napan ka din nagpa-check up? Saan pa? Ala, imbagak met amapan ka. Tapno irisitaan da ka iti bitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan dito eh. Mama. Hay, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita man da ito'y kalapaw yu. Panagkunam ka di, kat natalgad da ito'y apag naadan nyo? Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atap na no napigsa ti angin. Kan, amangan paikit di, no agtad-tad iti unag kita. Ay. Talaga ka di asadot ti kadenden nam, Joy. Agraman atap to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. Mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama. Ngam no saan? Saan akmat ngarot nga agsubli ijay? Naragrag sakak ditoy. Iha. Pudno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbaliw tumatlaang. Kasanon no saan? Mama, tiak nga agbalbaliw matlaang, mama. May kami takayat na kakasarita, kapsa. Anya ka di tigagarayo. Bagbagaan niyo kuman ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apanggadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy. Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam ka day kat saan ko abagbagaan ni Aldrin nga agpapan iti anak mo. Ha, agraman di anak mo, sadot matlaang. Ultimo aginaw, di na pa'y maaramid. Ha, Ammom ka di akanayon ko idaasirmunan, gapaw ta nagpadaan da asadot. Day ta tigapuna apimanaw da dito balay. ay, Kat itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulok. Anya ti kayat da, papakpakan dalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. kapsat. Makaamudan iti biyagda. Agnakam da no agnakam da. Saan no saan. No pa'y kasta. Saan tayo kumaama-uma amang bagbaga kadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, No adda na kamda, liklikan da kumatikanayon ko apanagpungtot. Ngarod, nasken ko mga agdalos da dito balay. Agluto da, tapno inton sumangpat kami anaggapo iti trabaho, day talamangan ti aramidan may. Angam saan mat, taisuda pa'y lahat ti mailutuan. kapsat.
Ammom kabsat, no panuynuyam ti anak mo, awan na saya at apagbanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisin danto, kapilitan ang makitaggada. Ala, awanan ti makunak. Sige, agpakada kami nga rutan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kapsa. Nay, asino kayo kaday, madam? Naggapo kayo mat di tabalay dalureng nga kabsat kaw. Kabsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kat, asino kayo kaday? Anak ko ni Joy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda. Wan, kapsat. Gap-gapo mi ichay. Ngam di magas kamila dito ay takinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakaasi lang itidan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahi di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Yung mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya? Imay pa imutang ni Aldrin iti sangaribaw. Takuna na nga igatang da iti bagas kan si dain da kini Joy. Kahit bayadan na ka na no sumang pati kwarta ni Joy nga agapukan ka. Ha? Tagayam na pan na inyinom. Anya? Kat permi ti bartek na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbakit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kapsat. Amom ka day, abayat nga ikam ti anak mo iti kwarta. Ad-adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. Ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nang ro na pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kapsat. Ay. Sa apang nga asiyo ka di pakikit-kita yun ni Joy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. Ay. Sikala kuman ti pangital ka kadakwada, kapsat. Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipagpakaasi ang. Amang ano diyo kabailan tag-drive, tanabanog kayo, tita. Inagpakadanagan, anak. Kabailak pa'y tag-drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayak ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wun nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak ko. Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay, bilibak ka talaga, tita. Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos lagtakin ko, na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. Do saan asikati masagnan, talaga saan. Ngam kadagiti masagnan, day ta tinasaya at para kadakwada, kan pakaragsakan da. Sa dino tinapanam, Edna. Sinarong karam ka din ni Joy? Nakasagana ak ado sa Kardo. Sige. Aramidam ti kayat mong aramidan kanyak. Natangkan ti ulom. Konsentidor ka. Dinak maawatan, Kardo. Sika ti saan ang makauawat. Mano agat at inten mo ka ni Joy? 3,000. Sige, panuynuyam iti kayat na. Takitaak no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kin ni Joy, Kardo. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat. Kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka. No kanayon mo nga ikan iti kwarta. Kardo. Maudin dayta, Edna. Jak kayaten nga ulitam. Ne, nagadumat ta nataraon day ta. Amok,
Imay ni mamam. Kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantinted da, awan kwarta. Di ka nagulbod ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam ornongak, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta. Tasyak ti mangigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka. Siya ko ti mangidolin. Itad mo kanyak no di mo kayat ni makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito'y paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de pidreng barok. Ni Aldrin. Agpapainom iji estor ni Insyang. Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Aniya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Ay, Jack mo, pidreng. Amuyo ka day, Nana. Mapan makidagtagad ni Joy. Tapno lang at daigatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay, kinayat naman. Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, sige, Nana, hinakon. Naibagak lang kada kayo. Tapno amuyo, noan niya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iji garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama panak to inton bigat, tada ipaarami na kanyak. Agdalos kami kanong iti roon. Kadwami ni bakit na. Ay, amom ka de, Joy. Adda ni Aldrin ita, iji store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanaga dumad di sang-sangunda nga arak. Anya? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalabit aday di ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ha? Ibantay mo lat ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadi mo ti aramid na. Pedring, Imbagak day ta, gapu ta maasyanakan ka. Pedring. Masair ka man, ngam day ta ti pudno. Natibker nga agpayso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di na kamat mo nga ipatag. Joy, di ka ko maagbalin amaag. Amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kan ni Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gapu ta di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana. Pedring. Okay laeng, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma, takanayon mo amalaglagit ti imbagak. Amay sa ka amaag. Hoy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalabaw? Siya? Asino kumapay? Nabartag ka. Kat, nanya ko man na bartakak. Sa narali tasaan ko mat nga inutang tim bartak ko. Ginastos mo ti 3,000 iti arap? Dabay na ba ti adwa gasot? Gusto ni Pedring. Nagbalinak amaag. Saan na mabalin da ito eh. Ala. Umay ka, Joy. Tapaturugin na ka? Kahit kunti maturog. Anya? Kahit kuha si Ara ko pakin ka. Bayat tipan naturog ko. Gamin, ay ayatan ka unay. Aldrin. Well, Joy. Ipatay ko lagit din no mapukaw kahit ibiyag ko. Ito pangasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kayo suksok at kinipidring, ha? Anya? Amok! Agayat kang kanipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawin na kanya. Agsaga na langan. Ta sigurado at dakis teramidak kan kwa na.
Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan, natibkar nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ginastos mo ti 3,000 iti arak? Ito ba'y matnabati at dua kasuta? Gusto ni Pedring. Nagbali na kamaak. Saan na mabalin da ito? Ay, Joy. May kata paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Anya? Kaya't ko siya ara ko pakan ka. Bayat ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatin ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Nisuwa pang asim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Anya? Amok nga agayat ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na kakanya. Magsaga na lang ta talaga dakas ti aramida kan kwa na. Kastoy kadilatan ti biyag. Yagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Iso adinak malapdan a pumanaw. Agawit aklangan iti balay. Diyakon maanusan ti ugali kan aramid ni Aldrin. Nukasta, panawa mo ni Aldrin balasang kaw? Wen Uncle Kaloy, diyakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti Masakbayan yaw. Nang runa kat agdadagsana kon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Ay katala, nasaya at no agawit ka pa'y langin jay balayaw. Kaan nakak ngagpaiso ni Aldrin, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balay da itay. Iso ang naglayo na kun iti balayo, tapno agpakada. Ala, nasayat mat. Mabit lang tamangalak iti strawberry, tayawid mo. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak a dumawat kada kayo. Mabit lang, tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahi taan nagbambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay. Diyakon ka ba lang ti makidin na ka ni Aldrin? Nasaya at mat, tanakapagpanunot ka matlaeng. Kat daytoy tilaglagi pa. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apastakan pa dito'y balay? Nalawag? Wen, Papa. Sukir ka, nga inanak! Unayan ti aramid ni Aldrin, nagawan ababain na. Mama, ay atik launay ni Aldrin. Kasla jak maibturan at jak makita. Takderamon ti panang-panaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama, sa anak akontra iti ayan-ayat tiho, iha. Gapot sa anak ngagpilpili iti agbalin amanugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo.
tasadot mat gayam. Mama, Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, ta pinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, anggal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsublikan ka ni Joy? Nukumata na saya at kakankwana. Nalabit asaan nakapinanawan. Anggal. Saan anasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maited mo akinanamay kankwana. Agbababawi ako, anggal. No kayat mo nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal, ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin an iha. Mama, Manulaangan abulan ti palapsan, kat aganak kanton. uwan, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipasngay mo. Agi aman ak unay, Mama. Babae timpas ngay mo, Joy. Uwan na ron. Naragsak ka kadita, adan anak mo, friend. Naragragsaka ko, Ma. No adda ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawin nga kita kayo. Ana, Ngam na ita, nasken asurutem pa'y ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana, Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pa'y kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wananang, ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak, tapno makaurnungak. Ala, tangay kasta ti kunam. Sige Adamot jebaka ni tatang yaw. Ila ko tayo, tapno adda pagadal mo. Ha? Pudno ka din, nanang? Wen, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka malataw iti klasen. Siya kun di makaamukin ni baby. sige nga rod, Mama. Makilugan akon iti kotse ni Papa. Idagas na kon iti pagadalan. Wan iha. Wan gayam iha. Palagipan ka manan. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, Mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamot Gayam. Oh, anya. Umunag tan tita classroom. Sige. At adapin mintas ka ita. Thank you. Nanang, inako ni di pagadalan. Masapak to nga gawid. Tayo nakapagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Hanggang saan kanto nga taan na banog ijay pagadalan yaw. Saan, nanang? Saan na bale? Ta sa anak o ni Amarabian ngagpasada. Sige. Taisupay akwartam ti matgedam dita. Wen, nanang? Ala, ingka nga rudan. Tadi ka maladaw, anak ko. Wen, nanang? Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asang haribo. Makaamukan amang yan anay. Wen, nanang? Panagkunat ket seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw naman ang loreng. Ay, sapay kumangarod takasta. Katagad-adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen, Kaloy. Isungarod ang maragsakan na kenkwana.
Ay, kunaklakit din no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad adal matenday jay. Kay nagpas ngay payain. Ay, sapay kumaa, tagim magatmatan ni Joy. Ay, sadot mo't dayjay, amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Ket no makipurdiya pa'y idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Ah, kasta ka day. Ket si dadaan may apa isuro iti trabaho iti gardain. Nagburas da iti strawberry. Ay, kapilitanen Tano saan nga aggunay, talaga nga agbisinda. Nasingpet-met ni Joy. Day talaeng tatalaga asaan anayruam iti trabaho. Tadalakit nga ron katulong da. Ala, sapay lako mga rod, tagim magatmeten akas ken ni Aldrin. At akon dito asidang tibalay da, Joy. Agyanak pa'y lang dito'y. Sapay ko mata makitak, kat makasaritak, uray apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturok pa lang ti anak ko, Joel. Wadno gayam nga danak mo. Kunak ano kun kunamlaan? Wen, adda. Ayan nga ti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adikam nagkita. Amo na ka diyan nagpas ngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawak. Ket, ay ayatom ka di. Aging ka ita. Okay lang. Oray san mo asong batan ti saludsod ko. Oh my ka. Agtugaw ka biit. Tamang isaganak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Kung may kasukunan ito nagsapa, tagid dan tama pan iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan. Sige. Agpatuloy ak nga roden. Agkita tantulatan iti pagadalan itong bigyan. At titulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tao. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gapo ta makitak ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tada kami pa ya tumulong kan ka. Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad, gaputa nakalpasdan, iti panagadal da. Huwin nga rod, Uncle. Apalaklaunay ida. No makalpas ka iti panagadal mo, mabalin mo ti agtrabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman ak, Uncle. Ngem, depindilatakan ka, no anya ti kayat ma. No agabroad ka, wenno dito'y kan agtrabaho. Tinapatag ita ket makalpas kay ti panagadal mao. Wan, Uncle. Igad ko ti agadal. Ket agyaman ak, tada kayo at tumultulong kanyak. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Labaak to kumananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba? Anya nga iti oras mo nga aglaba. Katkalpasan ti klasem, agpasada ka iti tricycle. Sakit nagsapa ka nga agraeng, taing ka agsibog ijay garden. Sakbay asumrag ka iti klasem. Kabalaklata, nanang. Ala, bayan naklata amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang. Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko amakitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan nakas iday akanayon ka nga ungtan, gaputamadi ti aramid mo. Pakawanandak, nanang. Wen, anak ko.
Kat sapay ko agtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya at to ti masakbayam. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti baso. Agyaman na, friend. Magustuak ti timplam. Ay, ungayam. Asino dyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmadi nga aramidag. Kat, ni Joel. Awan makunakan kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanyak, no adda jak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Ay, mabalin akasta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanyak. Kat sigan, agayat kakadikan kwa na, friend? Ha? Agayat kakadikin ni Joel. Joy? Agayat nga ta ni Joy, ken ni Joel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Natibker, nga ayata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Jonar Rebutaso. Computer Recording Technician, Joseph Binawe. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Awan makunak ka ni Joel, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro, no adadyak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Mabalin akasta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanyak. Katsi ka, agayat kakadikan kwa na? Ha? Agayat kakadikin ni Joel, Joy? Saan, Ana? Kanawan pa'y dayta iti panunot ko. Tati kayat ko. Ipamaysak ti panagadal ko. Iti kasta, makalpasak. Kat maadaanak mo't iti natalgad apanggadan akaskan ka. Sigurado ka saan ka nga agayat kin ni Joel? Saan? Kat ni Aldrin, ay ayatom ka di pa'y? Wen, ay ayatat pa'y laang. Ngam iti kanayon nyo a panagkuyog kin ni Joel. Ang mga no agrosing ti panagayat mo kan kwa na. Kasta nga ta? One month. Awan maibagak iti dayta, Ana. Basta tinapatag kanyak ita, kat ipanagadal ko. Ipamaysak laang ti panagadal ko. Kat, kasanan ni Baby Aldrina, Joy? Awan kadit panggap mo amang ipakita kin ni Aldrin? Addan tulat ta panawan. Ngam saan pa'y nga ita? Saan ahos do ti panagpampanunot ni Aldrin? Isu adyak kayat nga ipakita ken kuana ti anak mi. Amamum ka din ni Aldrin, Ana? Wan, Tito Cardo, am mo. Ibagam kan kuana, asaanan nga agpakpakita kan ni Joy. Diyak kayat nga agkita dapay. Tito? Saan ko ang magustuhan tikas kan kuan amanugang? Sadot kan irresponsable. Wan, Tito, idanon ko kan kuana dayta. Kabaalan mi apanaklan ti anak da kan ni Joy.
kat maikan mi itinaranyag amasakbayan. Isuasaanan anaskan nga agkita da kan ni Joy. Kanlipatan namatan nga adda anak da kan ni Joy. Ibagak dayta, tito. Yunay-unay mo kan kuana. Asaan ko akayat nga agbalin a manugang. Heh, saan a maikari iti anak ko? Kasta tinasao kanyak ti ama ni Joy, Aldrin. Iso nga imayak dito'y balayo. Ket nasaya at matanadanon ka. Tapno si ka mismo ti makasarita. Wen, amok ana. Sana ka maikari ni Joy. Naklon kun dayta. Ngem kayat ko makita ti anak mi. Ay na, nagpintas ang maladaga. Babae ti anak yung. Ay, wen gayam. Mabiit lang ti ipakitak ti ladawan na. Oh, daytoy. Kitaam dito'y cellphone ko. Ha? Ay na, nagpintas ang maladaga. Anya ti impanagan ni Joy kenkwana? Aldrina Joy tinagan na. Ni baby Aldrina Joy. Aldrina Joy? Kasta timpanagan ni Joy. Impasurot na itinagan nyo anto. Naragsakak iti dayta, ana. Kat, kumusta ka matan? Bartek ka kadilatakan sa dot ngaging gaita? Kasano ang magustuhan na katinaganak ni Joy no kasta ka mat? Siyempre, awan na ranyag ang masakbayan ni Joy kan ka no kastam laang. Nagbalbaliw ako na, ana. Kan agad adalak matan. Anya akurso? Business management. Ha? No kasta? Agpada kayo gayam kini Joy? Kasta ka di? Ala, igaid mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Wen kaya ana. Tay lalaki ang nakita kakadwa na anak ka motor. Sino day jay? Nalabit ani Joel. Kaadalan na. Iso ti kanayon na akakuyog. Kasta ka di? Agpagayam dalaang. Kasta ti ko na ni Joy. Aldrin, itay ka pa'y laeng nga adda dito'y balkon. Ay inka maturughan. Tamasa pa ka manen amapan ijay garden. Sakbay nga inka agklase. Pampanunutak kami ni Joy, nanang. Nakita nga da kadwa na lalaki anak ka motor. Sino nga iday jay? Kaadalan na ka no. Ngamamangan no kaayan-ayat nan. Anya? Jak mababalaw ni Joy. No isukat ng iti sa bali, nanang. Ngamin, saan ka nasayat kan kuana? Nagaduti nagbidutak kan kuana. Sinayang ko ti panagayat na kanyak. Ala, anya ngay nga rod. Angam saan ko maaday tati rason. Tapno maikaten tiganas mo nga agadal, anak ko. Nanang. Laglagi pem asidadaan ni angkel mo kaloy at tumulong kan ka. Tapno makalpas ka iti kurusom. Amok na ita, nanang. Saan mo pa'y laeng apanunutan ni Joy? Agadal ka pa'y, tapno maadaan ka iti natalged at trabaho. Tano da kayo man kan ni Joy ti agkatuluyan. Di addan tumaipanakkel mo kan kuana. Wen, nanang. No da kayo ti agkagasat, agsabat tulat ti dalan nyo. Agam no saan, awan mabalain, anak ko. Nagpintas at talaga dito'y park. Saan ako umay dito eh? Idila sikat ikakuy-kuyog ko ang makapaspasyarak dito eh. Oray siya. Idila si kati kakuyog ko ang nakapasyarak dito eh. Ket naragsaka ko na eh. Gapota si kati kadwak. Joel. Joy, sapay ko maa. Tadinak kagura iti ibagatkan ka. Sige, ibagamlatan niya dayta. Agayatakan ka. Joel. Idi pa ilada mo tatagam mo.
nakarik na ako iti panagayat kan ka. Amok nga agayat ka kanya. Nariknak daytan sipud pay. Sipud pay, nakitak anasaya at kaabaro. Saan ka ama ng gundaway? Kan kanayon nakaprotektaran. Tunggal adda pa kaisagmakag. Dayta tiga po na saan ka aliniklikan. Kat nagtalagkakan ka. Gapo iti kinasaya at moabaro. Sika ti best friend ko iti pagadalan. Nagasat unay ti babae nga agbalin a kaayan-ayat mo. Joy, Ngamno ita, awan pa iti panunot ko ti maki boyfriend, Joel. no kasapulan nga gurayak. Nantanamnamak kan ka. Aramidak, Joy. Joel, pasensya kan. Ngamjak maipanamnamakan ka dayta. Basta ti makunak, ibilang takuma ti tunggal maysa, kas ag best friend. Nakalpasa ko iti panagadal ko, nanang. Kat al-lukuyan dakdag iti kakasinsin ko nga agabrod. Dagiti anak ni Uncle Kaloy. Ay, addalataken ka ti pangedeng, anak ko. Dagiti anak ni Uncle Kaloy ti tumulong kanyak. Alain dak iti Amerika, nanang. Ay, saan dalat ta amauma at tumultulong kan ka, anak ko. Wen nga rod, nanang. Kat pagyamanak dayta. Ala, si ka nga rod ti makaam mo. Agabrod ka no dayta ti kayat mo. Wen, nanang. Kayat ko ti maaddan iti kabukbuko dak a negosyo. Iso agurnungak para iti dayta. Nasaya at launay. Aramidak daytoy para iti masakbayak. Nasaya at anak ko, tapi nanunot mo dayta. Ket iti panagsublik. Addanton kabukbukudak a negosyo, nanang. Narigat ti trabaho ije abroad, napatag ti tunggal oras. Kasta tinakuna dagiti anak ko nga dayjay. Uncle, Napagasatan daan nagtrabaho ijay. Iso nga ita, addan balay ti tunggal may sa kadakwada dito Pilipinas. Nakagatang damutten iti dagada. aging ga ita, kay kayat da ti manggad ije Amerika. Husto ka kaanakan. Ngam dumteng tulat tati kanitaw nga agawid dan, ket dito'y dan nga agnaid. Nakasaysayat da kanyak, Uncle. Isuda ti kanayon at tumulong kanyak. Wen tamuda akasapulam ti tulong. Tulungan da ka iti panagabrod mo. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw manang. Addan ni Aldrin ni Amerika. Ay, wen nga rod kaloy. Kahit nasayaat ka no ti kasasaad na ijay. Wain manang, tasaan met abaybay ang dagiti anak ko. Isuda ti makaamukin kwa na ijay. Ay, dakkel ti utang nga naimbag anakam ni Aldrin ka na kayo a pamilya. Kaloy, no awan kayo, nalabit asaan anak kaadal ni Aldrin. Ti ko namkit day, talaga nga inggaid na ti agadal manang. Gaputa talaga kayat na nga isaganaan ti masakbayan na. Ay, wen nga rod, kaloy. Kahit sapay lako matayin ton agbaligin iti biyag, ket saan nga agbaliw ti ugali na. Ay, sapay lako ma, tasaan. Joy, yakon makitkita ni Joel. Sa dino itantayan na. Makumikom siguro. Uray siyak. Jak mo ten nakitkita. Lang Rona, ket makumikumak iti opisina ni Papa. Kaayan-ayat mo ka din? Anya? Saan? Ngam, urayan na ka. Imbagak kan ko na, nga awanin panggap ko ang makinobyo. No kasta, kasla pinaay mon. No ita,
Talaga adyak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko kani Aldrina, Joy. Sa bagay, nasaysaya at dayta. Ipamaysam ti imatang mo iti anak mo. Bay ampay laang ti makinobyo. Anak, kumusta kan? Nasayat mo't nanang. Mangipawitak to iti kwarta. Ket mangipatakder kayo iti pasdag. Ha? Pasdag? Wen nanang. Inawaga ko ni Uncle Kaloy. Ket isunton ti makam mo. Sika ti matungpal. Alang araw nanang. Kastapay. Umawagak tumanen. Agan-anat kayo akanayon dita Ay, kastamot kan ka, Aldrin, anak ko. Agan-anad ka, akanayon. O iha, kaslada pampanunutom Wano naman ka lang iti trabaho. Kwa, mama. Pampanunutak ni Aldrin. Oh, apay, nagkita kayo ka din? Saan, mama? Nalabit nga daanan iti asawa. Kasta nga ta, mama? Mabali na kasta, iha. Nasao idi kanyak ni Ana. Ngayon tuloy ni Aldrin ti panagadal na. Kat nalabit, nakalpas mo ten akas kanyak. Anya ti kayat mo itama pasamak. Agkita kayo kini Aldrin. No talaga anatibkar ti panagayat na kanyak. Rompeng asapulen na kaming agina. Kat kasanon no saan, iha? Kaya't nasawan. Awanin panagayat na kanyak. Saan-san anapatagkan ko, Ana, ti anak mi, mama. O sige, mangantayon. Agyaman na, ta nakapagsasango tayo mananamangan. Saan akas iti kalabas, adi tay makapagsasango. Gaputa kanayon kayo ama kumikom iti negosyo. Wan nga rot, mama. Joy, iha. Sikan ti pangitalkak iti negosyo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, papa? Kanito maten tapno aginanaak. Amok akabaalam nga imanihar ti negosyo tayo. Agtalag kayo kanyak, papa? Apay kit dinasaan. Insurukan iti rumbang aramidam. No kasta, agyaman ako unay, papa. Adaak lang iti likudam, iha. Saan ka apanawan? Wan, papa. Alangarudan, mangantayon, tadi lumamiis de kiti makan. Sige, mangantayo. Baya ti panagsasarita tayo. Wan, papa. Naimas dagiti linuto ni mama. Iti mabiait, malpastun da ito'y pasdag ni Aldrin, manang. Wen nga rod, Kaloy. Talaga aditan tinangipanan ni Aldrin iti matmatgadan na. Wen nga rod. Talaga akayat na atong palen ti arapaap na. Amaadaan iti kabukbukudan na a negosyo. Wen manang, ket maragsakan na kunay kan kuana. Iti mabiait, at dantun anak mo anabaligi a negosyante. Ay, sapay ko mga rod, takasta. Kaloy. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat kong agsango ta amakan. Gaputa, maudin da ito yung panagkita ta, Joy. Joel. Mapana ko ni Di Amerika. Ijaya ko nagtrabaho. Nasaya at nung kasta. Katsapay ko mga tamasarakam iji Amerika. Ti babae at talaga ang maikarikan ka. Sapay ko maataad da. Ngam na ita. Sikapay lati ay ayatek. Day tati pud no, Joy. Sikalat tati ay ayatek. Angan, nagkatuluyan kayo iti sigod a boyfriend mo. Awan mabalin ko. No diti mga klon iti kinapod no. No pay kasta. Kaya't kung agtalinad ti panagpagayam ta. Sige. Katagan-anad ka akanayon, Joel. O anya, imbagman ta si marungkar ka diti balay? Kan andapay awit mo asabong, ha?
Wan, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man laagitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta sabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Asino tinagtaudan ti sabong. Gagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Natibker nga ayat. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Imbag man ta si marongkar ka diti balay? Kan adapay awit mo asabong, ha? Wan, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Tawan man la ti agitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May sang agay ayat ken ka. Asino? Sorry, ngam di na kayat nga ibaga tinagan na. Basta itad ko kanukan ka. Anya? Ngam naskan nga awatam. Ngamin, ay na, nagpa-RJ ng tad. Ana, ibagam no asino? Diyak ka mo tinagan na. Basta papaitad na kan kadagita arosas. Nataer alalaki tinangtad. Kan madlaw nga adda mabalin na itibiyag. Ni Joel? Saan? Ana. Sorry, ngam talaga adyak ka mo tinagan na. Basta tima ko na, nataer alalaki. Kaya't ko ti ma-inlove kan ko na. Ha? Ay na, nataer talaga, Joy. Numabalin la kumatiag param kan ko na. Ngam, saan mat nga rod ang mabalin? Ngamin, sikati kayat na. Anya? Mama, tangay day off ko ita. Rumuarak piit. Adalamapan ko sa pulan. Sige, iha. Ngamnas kan ngagpakada kay jay anak mo, ah? Amangan no sa pulan na ka. Wan, mama. Aguray ka. Asino ti sa pulang makunam? May sa apagayam, mama. Ala, mapankalat ta, iha. Ayan na ti balayda, Altrin. Di tamat abanda ti amok nga ayan ti balayda. Di ta ayan ti nagdakkel abalay. Nagpintas matenday ta abalay. Akasla ka ipatpatakdar iti nabiit. Miss, asino ti sapsapulam? Ha? Pedring? Ah, Joy! Wan, siya, Pedring! Kumusta ka? Nasaya at latamat. Umay ka, sumurot ka kanyak ijay balay. Ijay tangag sarita. Sige, agpalamiis tapay. Agyamanak. Naimbag, ta iti ayan mo tinagnaak. Naggapuak iti ayan ti kasinsin ko. Wan nga rod, Pedring. Iti kasta, makapagsarita ta. Uy, napadakkel mo to'y balayo, ha? Kan nagpintas. Nag-abroad ka di? Wen, napagasatan ak nag-abroad. Iso napadakkel ko to'y balay mi. Mm-hmm. Ada mo tan asawa ka. Kat addaan kami iti may sang anak. Talaga? Ayan ti asawa kan anak mo. Awan da ita dito'y balay. Sinarungkaran da ni katugangak di tabangir nga ili. Ay, sayang. Maam-am mo kumamo ti asawang. Pedring, nakasaysaya at kaidi kanyak. Sika ti may saan ang lawlawag iti panunot ko. Tapno panawak ni Aldrin. Adun atawon tinaglabas, Joy.
Adun tinagbaliwan ni Aldrin. Katsiga, kumusta ka paten? Nakalpasak iti panagadal ko. Katumultulong ak itan iti negosyo ni Papa. Nasayaat no kasta. Nimot Aldrin, asinsado itan. Kalpasan ti panaggraduar na idi. Napagasatan ang nag-abroad. Iso nga ita, maysan ang nabaligi ang negosyante. Kasta ka ti. Wen, Joy. Ngam, bilibak kan kwa na. Aging ga ita, awan pa'y la asawa na. Petring. Sigun kan kwa na, awan pa'y panawon na iti dayta abanag. Ngamin, kaya't napay nga ipamaysa, tinegosyo na. Agyaman at nakaumay ka. Rumarta, mapantay iti may sa restaurant. Sige, ay na, jak ni namnama asi kagayam ti akin pasdek iti daytoy. Ket ado ti lako. Wen, iti second floor, gamit iti balay ti lako dita. Iti mat first floor, groceries. Bilibakan ka, Aldrin. Nagbalbalyo ka na talaga. Kat, kumusta ka maten? Ay, kastoy. Nag-resign nak iti trabaho. Jak ngamin magustuhan ter aramiden tila kay abos ko amay san abalo. Ha? Taabay? Kaya't nakbutin nga asawaan. Ngamjak kayat. Bak nang dayjay. Di mo kit din kayat. Ay, agparikutak tumit laang. Ngamin, jak mairusok ton no bilang. Iso ana say-saya at laangan ang nagikatak. Kat agsapulak iti sabali apang gadat. Kayat mo ka di dito'y ayan ko? Ha? Sigurado ka nga awatan na? At dan experience mo. Kat, kasapulak tikaskan ka dito'y pasdag ko. Agyaman ako na'y Aldrin. Inton bigat, mangrugikan. Areglado, Aldrin. Ala, Rumarta, intamang restaurant. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Okay. Basta si ka, Aldrin. Awan ti saan kanya. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang lureng. Kasla kaano laeng day di panagadal ni Aldrin. Idi kwan, nag-abroad. Angam ita, naadaanan iti negosyo. Win nga rod, Kaloy. Kabukbukudan na ang negosyo. Nagbiit arimang ay tinegosyo na. Hay, saan analaka ti pinagpuunan na dita? Ado aling tinagtedted. Ay, win Ken, babaan iti tulong dagiti anak mo. Iso anak kapaglukat iti department store na. Uray dwala agradaw ti pasdek na angam nalawa mait. Iso nga ado ti lako na. Wen, Kaloy. Ket naragsakak para ken kwa namanang. Gaputamay sa ita na negosyante. Ay, nakasaysaya at kangamin akabsat, Kaloy. Di ka nagsarday anang tulong iti anak ko. Para iti nasaya at amasakbayan na. Ay, imalaken ka dagiti anak mo. Nakasaysaya at kayo, a pamilya. Awan anyaman dayta, manang. Naragsak kami kadagiti anak ko. Gapu iti baligi ita ni Aldrin. Nagado dito in-order mo akanin Aldrin. At dapay ice cream. No saan tama boss? Di i-take out mon? Ay, sayang. No kumamabalin nga agpaaramakan ka, Aldrin. Anya? Nangaw ko lang. Taamok mat. May salaang ababa iti adda di tapusom. Awan sa bali, no di ni Joy. Ay na, numakitam ko maita ni Joy. Ay, talaga saan ang nagbaliw ti kinapintas na. At adapay kit napimintas. Talaga? Mas daawakan ka, ha? Apay adi mo man lasarungkaran ida iti anak yung. Sana bale. Takanayon ko ang makita tiladawan na. Kat, agyamanak. Ta isesend mo kanyak dagiti ladawan da nga gina. Umdas ka di nga itiladawan ti pakakita ang kadakwada? Di mo ka di kayat ang makita ida iti personal? Ana. Anya pa iti mabalin mo nga ipanagnak, Aldrin. Umdasan ti panagbalbaliw mo.
Tapno maikari ka iti pamilyada. Apay, nasken ka di pa'y nga agbalin ka a milyonaryo? Ana, Amom ka di? Aginggay ta, awan pa'y nagbalin a boyfriend ni Joy. Agayat launay idi ni Joel kan kuana. Ngamgayim laang tinangibilangan ni Joy. Ngamin, natibkar ti panagayat na kan ka. Kat aginggay ta, di naman ibaga kanya, ngam amok nga urayan na ka. Ana, panagkunam ka di, kat sa anak amapaay, no makisinublehan na kini Joy. Sabagay, day tatijak amo. Ngam apay adi mo padasan. Imposible adi nakalat ta maawat ni papana kas manugang na. Idin to tabak ng kan. Ana, Padasam manen nga arman ni Joy. Ngamin, urayan nakalat na, Aldrin. O adtoy, sabong para ken ka, papaitad da. Namin ano daytan Maburburtiyanak, ana. Asino ka di talaga ti pagtataudan ti sabong nga ititad mo kanyak? May sang agay ayat kan ka. Ngam awan kirad na amang ibaga iti panagayat na kan ka. Anya? Uy, talaga asikan ti manager dito yung negosyo yun, ha? Kapilitan. Nabannog ka nun ni Papa. No pa'y kasta? At dalat ta iti likodak. Baliktad itan. No ide, katsyak ti katulungan na. Saan itan? Taison tinagbalin ang katulungan. Lakayan ni Papam. Kat kanitumat kan tapno agina na. Wen, kasta ti kunana. Ana, maisublik ti saritaan ta itay. Mabalin ka di nga ibagam kanyak. No asino ti pagtataudan ti sabong? Okay. Ibagakan ka no asino. Awan sa bali, no din ni Aldrin. Umay ka ibalunan, anak ko. Tapno di ka manin mang restaurant. Saan anasaya ti kanayon amang restaurant? agyaman hak nanang. Kat, kumusta nga ito'y pasdak mo? Awan makunak nanang. Ininot adumurduras. Adu dagiti umay a customer. Ay, nasaysayat sa laangan no agyan akong dito'y pasdak mo. Tapno adda tagaluto. Ay, adamat ko sinam dito'y pasdak mo. Wen ngagpayso nanang. Nasayat de ta na ibagayo. Alangarod, da kayon ti makaammo ngagluto. Kanayon ko akailiw tinaimas aluto yo nanang. Ay, uwen naimas at talaga tilutok anak ko. Ala, mabit lang taisaganak timbalon ko ka. Tapno mangan kan. Agsango tayo na mga nanang. Nanganak kun ijay balay. Iso asikalatan ti mangan anak ko. Hanggang kit day, di ka panawan. Bantayan ka amangan. Naskan nga ibusam amin nga imbalon ko kan ka. Ha? Jak kaya ti lumukmag nanang. Ay, agpalukmag ka basit anak ko. Mas bagay mo. Sa dino ti papananyo iti anak mo, Joy. Nakapulis kayo adwa, iha. Adala sarakan mi a tao, mama. Lola, napatag ka no a tao. Anya, napatig a tao? Saan kayo niya damag pahay, mama? Ala, rumor kami biit. Ala, agan-anad kayo nga rod, iha. Boss Aldrin, adda bisitam. Rumor ka dito office. Agur-uray daken ka di tarwar ti opisina. Sige. Sige, rumor kan. Tasya akong ti makaamo dito office. Okay. Asino nga tati sa ngahilik? Joy? Apayadi ka man lang nagpakpakita ka da kami iti anak ta. Saan kami ka di anapatagkan ka? Pakawanan nak, Joy. Ngam awan kirid kung agpakita kada kayo iti anak ta.
Umdas kanyak aming mingmingak dagiti ladawan nyo nga agina. Dagiti ladawan nyo timang papapig sa kanyak. Tapno madaarak amin arigat ko. Aldrin. Agyaman na kini Ana. Taiso timang mangted kanyak kadagiti ladawan nyo. Iso timang ipakpakaam mo kanyak. Noan niya ti kasasadyo. Inururay ko ti panagpakitam kanyak, Aldrin. Kailiw ka una yan. Kan kayat nakamakita ti anak ta. Manon atawan ti napalabas. Ngam kinabaulam at di nakamakita. Pakawanan nak. Kayat kayo launay ang makita. Nga magpangadwaak. Gaputaan mo'k adina kayat ni papam parakan ka. Ngam kiti. Panggap ko timang sarungkar kada kayo. Aldrin. Joy. Ay ayatan nakadipay ngaging gaita. Uwan, Aldrin. Unay-unay. Saan na nagbaliw ti panagayat ko ken ka? Saan apulos? Natibkar nga ayat ti adda kanyak para ken ka, Aldrin. Pulos adi kain sukat iti sa bali. Oh, Joy. Aldrin. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Natibker ti panagayat ko ken ka. Gapu iti dayta. Nagbalbaliwak. Para itinasaya at amasakbayan ta. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Ay ayatan ka man. Unay-unay, Aldrin. Ninang Ana, timpakitam kanya kaladawan ti amak. Isu jay lalaki akain-in nagak ni mami. Wen, iso dayjay ti amam. Ngam saan tapay laeng nga umasidag kadakwada. Tapno saan da amasi nga iti panagsarsarita da. No kasta, addan dadik, Ninang. Wen, Aldrin. Ayos, addan anaraksakak ita. Ngamin, addan ni Daddy. Tangay makita ang nagdakkel tinagbaliwam, Aldrin. Sige, si papalubos iti panagkalay sayo ka ni Joy. Jak ninamnama amay sakan anabaligi ang negosyante, Aldrin. Ni Joy tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti baligig, Madam. Sir. Oo, di nakamawagan iti Madam kan, sir. Mama ko nam kanyak. Kat papa ko nam matan ken ni Cardo, iho. Agyaman ako unay, Mama. Papa. Agyaman kami unay, Papa, Mama. Ngamsakbay na. Kaya't ko nga ibagakan ka, Aldrin. Asa anak nga agpilpili iti agbalin ang manugang ko. Basta ti kayat ko kuma. Ket nagaget amangged. Wan, Papa. Nagbalbaliw akon. Nasaya at launay. Ket ala, agkalaysa kayon. Tapno mabukal ti pamilyayo. Awanan ti sapulat pay. Nananayan ti ragsak ko, Aldrin. Agyaman na, ta nagbalbaliw kan. Kat ita, agasawatan. Mabukalan ti pamilyata. Wen, Joy. Kat ikarikan ka. Sana na maulit tinapalabas. At dapay itan ti panagpursigi nga trabaho para iti pamilyata. Agtinulong ta. Para iti masakbayan ti pamilyata.
Agyaman akmat itinatibker nga ayat mo, Joy. Agyaman akmat itinatibker nga ayat mo kanyak, Aldrin. Pulos adinak insukat iti sabali. Awan sa bali a babae iti biyag ko. No di si kalaeng. Kasta akmat. Awan sa bali a lalaki iti biyag ko. No di si kalaang. Ay ayatan ka, Joy. Ay ayatan ka man, Aldrin. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Natibker nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.